Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai EKAI TUNEENE nye kwa masitwa membita Robert mwe wambenda no mbitekala kama naka kuyo kambani na twikila kilunguni mwendete pyumbaito kilungu kitawe EKAI TUNEENE na umundi EKAI TUNEENE yete kwenyu kwesela kisese kinene kisese cha Triple P TV na nundu wa wendosu shabiki maitu nienda wekalende nienda wasekavela wekalende dikenda umundi twithe kuna story bano mweni wetu niendo mu introducer katika show yetu ya mdanyani wa umundi nikenda atutavie ondo witawa so mashabiki maitu tafadhali tuwate neba ya katika social media handles Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye personally nitawa Robert Mwe EKAI TUNEENE so mweni wetu karibu sana katika studio situ si EKAI TUNEENE. Asante sana. Ambo seisa kamera kakuwa mbeo tini ya mashabiki maku muno no ima kethia no ima tavio ndo witawa ni mukethia muno mashambiki makwa sitwa ni ya Yesu mwithamu ya thime nyeni itawa Pauline Muthoki na ni mutangi yani ni mwendete Ngai. Amen. Amina. Yes, mashabiki maito tolo ni mwega. Umundi katika studio sito twina mweni wetu wa Pauline Muthoki niwo mweni wetu mudanyani wa umundi na niyo tuitha tuiko na story nake. So tafadhali mashabiki maito tuwatiane bari katika social media handles. Otolo ndo nini mutabisi ethando subscribe ite account ni EKAI TUNEENE mbaito semba subscribe nikenda kwithia ni watu support. Alafu ethabe na utumani ukwendo tuandikie katika namba yetu katika screen ya 0725 521275 tuwatianie katika mitandao nikenda wese kwithia tukunite maundo nesa otolo mashabiki maitu na mutabisia kilungu kitu kiete tukunundu wose wa Loto Moto na Loto Moto wendo kwa Loto Moto it's very easy we also simu yaku dial *570 ash na edha kwenda kusindania ngale which is option number 4 na edha kwenda kusindania ngale nukwenda kuisindia munda kana nukwenda kuisindia mashamba kuna Nairobi which is option number 5 osa simu na uende no dha ukambaito twikalendeni kana ile kwithia itwa kuna story na mundu kuitwa Pauline. So Pauline karibu sana katika studio sito si EKAI TUNEENE. Asante sana. Mwatu ino tanu nundu wa kosa kamwanya katika studio sito. Kweli. Okwo kube Pauline musineba. Kwito nzia itwe Kangundo. Aha. Kangundo ni kunzia itwe. Aha. Na ni kunzomete. Na ilo ndio kyo kumanda. Maisha maili hata uisoma wibaya mwana munini. Maisha ndisoma maisha mayai mathuku. Yasia mai mathuku. Isipokuwa nyena seiwe maimamu anze school. Na yuna ya wanoso ano mawa. Yune wewe thea yuna una mwaito ni moni sita seima kwa. Mwangu atakuo komanzo methia ngina na biko bumbikite. Nengitondo mwisi mwitu asia school we. Kusoma ingeti othina. We mam nenge oka kuhaso ilobi. Ngino ila onesi otutia lakini na asia Ngai ni museo. Tio twende tutambuya ndwele atatu andwele mata atatu makwisa ukoma na show ino makuya mwesie andu marketumi twese ando wande marketumi lakini tutambuya ndwele atatu katika show katika show ningutambwa Purity. Yes. Ni mnana wa muno niwe withita imbeki ya vinya nundu twakomana twina ketu nitunena setuka nena ni maondo ala tuendesi ni Mungu mutungia mubea muno nundu ini sino kwisokomana nacho kweli. Haya pe anti wakwa wita wa Pauline no tata akonenge ndeto muno ya Ngai akandhuthia kilendi nino ngumu akandhuthia kwa maisha nengi ni asia ni mubea muno alangi onthe mamusiku ya Kangundo ni mukethia muno na ndimuya kana Ngai mwene weka ni wotonya binadamu ndawesa kindu nundu bala na wikie aingi ni monie ni nathela lakini Ngai ethavo na bado no tusongete na bado Ngai no kwenda na kwika chama kubika buto abika ni Ngai nundu nyemo bitu ala ne bitilite ni Ngai we twasi ni Ngai nundu bai mundu na nicho kitumi na asia ni muoko kundi ambia nundu andu mamusima ya mine akana ne na okokie kwito sia wito ni wa kanisa ya Catholic na Catholic musi umo wa Catholic kwito ni kitina kitina ni kumaanisha musi usuwe na andu makwete Catholic ango wakwa ni mubea na kazi ni wa mamine ni bishop kwa unye nisiaiwe bu na Ngai wabu lakini nina hatangiwe na namuasa Yesu
kitumi chotangiwa ethukisia maitu no mwiso kimana nondu kibo nengine asia mwithe mwathoche kibindini ondu twende maybe then watu wanakwenda maikulia mundu kuitwa Pauline tutono mukwaje katika social media handles Facebook Twitter TikTok tumwate ba unikenda ise kwithia nitwa mwate yani twatwika mashabiki make nye kwa kube kulingana nondo ni 20 enda kwitha ni open muno kwilika ma social media lakini sana sana Facebook nethabo nilita mamake yes yes ila ya YES za double Z mamake yes haya kwa TikTok ninaalikile lakini muthenya umwe one day Justin nilikuwa najaribu na sisa kana no nilike nalikilo muthenya umwe niita kathoki na nauma ndiasi okengi na ndiasi okengi pune bona abikie YouTube bado ndiali YouTube ndinambolika lakini nene siasia nenge kibindi nenge notification ni siasia ga subscribe ngamana lakini cha uchende lakini nyamwene basically ndialika okay haya kwa inwengi wa mirara Twitter Instagram Twitter hapana Twitter sijaijaribu Instagram nene likite nita Pauline Muthoki sitwa yakwa yonthe paikindu ni bithana cia isipokuwa ndi post ya nondo thini wakwa nini siasa sindu landu ma post ya na ninenda muno mundu ai post kindu aka post kindu kitona kwaka mundu matabie nundu nye imesindo to post ya sindu ninenda mundu ai post kindu aka post kindu kitona otethia mundu nye Pauline kuma wanane wakwa kuyana no komina school teke binda yune nethana ndona kumona bo wa media nangamana ando ma post it wenda be mundu ithande thisi lakini nundu ila nalikilebu nona sindu ila si post wana si binda yakwa yula na imwe tuteka ni ma post yisindu imwe netha be mundu ayatona kondethia ukweli lakini nundu sindu ila pe ando me post sindu awamwe si utethia lakini ange me post kindu badala chake mundu kikito mubalucha na iwe thia ndithi afani muno wa kupost bien nye wimbo nange post kindu tila isi lakini nengi ni asia kwa ala mena roisu ya post ma post kindu kitona utethia mashabiki maitu no mwewa tafadhali mashabiki lama tuseesie ethebe kindu kwendo posts baya katika mitandao tafadhali post kindu kitonya nondo pia ni mataba sengamea twina siana kana onetha ndwina siana no ukwisokwata siana na siana isu muthinyomwe ikabikasi cia yesi kila inya wake kana ile kilethe wake wekata wa post ya so ni mataba senimea anytime twambiwa post sindu tu post sindu twese one kwina kitumi muno so the story yaku mundu kwitwa Pauline na niyo mashabiki kuona mekalie ndhe yani mekalie ndhe mekulie story no story mwe atwekalia muno ili hata mendo manya story no alo tutabie ni chau chaendeye kana ni chau kithito kiendeye katika maisha mako nyeyu ndiambilila kushoketi na vanini na uma musi kwa kangundo no kailobi kumanda wia nina na thukuma kambu no imwe ndimeweta na yu kambu nesu ni wona akomanye na jamaa na twethania na ambia no kondwa ndesi umo wake na kwatesi umo wako na twekalania kwebinda ta mwaka muima tweso kubanga kuthikwo na yukula kubanga kuthikwo maundu mali ugeilo kukwo kandi wete unundu ndisioka ilobi nese undu nese tiwo now nambo kutungeti na banini jamaa imoka mwakomanda nake mwathukuma nake the same company hapana twakomana iyo tu oku togwete kijijio nundu ninekalite kijiji cha lungalunga muno ukethia nitangone kata ni mzaliwa ngina ne sothama yuto akomanito ku kijiji okay ona kekala oku ekala oku na yu mutana mbotwana abela andu masasia mamba akumanyanela itawa dating maybe mwadate ebinda yana tanake
twase ku date no twa date yetu yathi muno no twa date yetu for 4 months. Then twa amwa kundwa ningi. My late mom waibona asia no kumbosa maundu alangi makega keketina. So yunyela na alikile ndwani isu. Ndiasia nota ita webenzi nota ebenzi yangu ni emetho i kana ni wana na inawo nundu ndiasioka kwesile tina yo ni nalikandwa ni noi nyeta ni Muthoki ni risinesa nundu ni nalikandwa ni isu nona tebenzi kana kivumba macho nundu what nili expect sio ile nilipata. Na nikawa na ugumu kabisa wa kueleza mtu mwingine kutoka ndani ya moyo. Nikakaa nimenyamaza. So kwa hiyo ndoa tulikaa na huyo jamaa for 1 year tukaenda kwao. Hiyo ni kama miaka imepita karibu ngapi? Kutoka 04 mpaka 06. Sasa ilianzia hapo kwenda kwao, kujuana wazazi. Tulifika tukakaribishwa vizuri. After mwekala nake mwaka omwe. Twasi no mwaka omwe na kindu. Ndo exactly. Waimo bitu bono taendeto Kongo byakeli. Nundu kwa duration yesu no twekalangile. Tita wenda to ikithi na wethila nyene ngumupush na mweno ngina tuti. Nengi no gwikala una ndwese. Aye nombaka uthi umanyike musi. Na moya yu ila 20 inya wake ni watu iye twambe kwikalanza twetele mambe onene na mwana after you mwenuka na tuinuka twenukie na kanisa kake kanisa kake niko kitaka kekalana kwa ibindana twamwa kuthiona kutu yakatia ila 20 yetu abika osa mwana yathi kunena nake kando inya wake yu nyena atione na kanisa utwekala no tatwa yo age mate I think amba kwetela ni mwathi mwabika musyosu na mwabika mwathokwa no twathokio twa tupa ni twa thokio twa wakalibu na yukuma bau mwewa amba kweka nambe onena na mwana wakwa muosa kando manene akutabi direct kana yeko mwita kando wewe kama nena amwitie kando amwenga nyoka ila mendie nimekalile muno kinena nyendie semane nacho nengila wokie tuo twa wanengi wembingu hoka nasio sia rumu siake ile wake tobukando twa ambia tolike nomba twalika ima sasa onde muidenda twilio bunya na keli tobunza tugo twalika ila twalikile nomba twabingwa twe nalika nekaloki bilani by then time okoko ndese kusema kitu nondo nawe Catholic ndese anything newe kindu na bwitina kwa nyumba mpu yu akewa ba imwa after mwalika nyumba yune twalika nyumba ndo twalika studio yune kalambi itina ya nyumba bayithia maseki yani twasio sindo kumeunda newa mbu na mkula na hiyo ni nini ambia sijui maybe ni vitu huko nje saa mimi nikamwambia sawa nikimtaya wasia mwingi kana kaina wasia mwingi undu wewe yake ndo chale kwena bina mpu undu wewe sound yake ndo kizito so mimi nika na mwani sawa muthene kana nutuko twae kitu saa no tarokite saa mwana kindu wawiyo kwa hiyo meisengi ila tutumita au mololi okay yani ukide mundu webasa no muone yani no muone na ndumo mamanu na yu twa nekalandi niwo kasichana ko kieka ukanisa kambita kambia Muthoki nduke tuthikoni tukeke ata tukauwe sapa na kiani sawa nyeni sini no kelanja kwata kindu kana chao no kelato athi yuto athi ikoni kati wa ikoni na yualika ikoni be mumongi na yiko yunye sini to atangulia kulika ikoni ka ndisi okula maandalizi maikoni kambia ye kanose kindu inuke yunye ila kumbia kanose kindu nuke wati wo ikoni wende nyana ati wo ikoni ndisi nasio kietina no sikindu ndisi ni chao
kusisela rumune. So believe kila noni tofauti sana. Noni mbui iwikitwo ibula yikitandani. Mbui iwikitwo ibula. Iwikitwo ibula. Na yikitandani. Na yikitandani. Mbui ithayo kana mbui ikwite. Ithayo. Ai mbui nene kana size. Ikusiaitie nesu. Mbui. Na yu mbui no nako ya musila tu bana makanda tuko babwikone isu yabwikitwe ebula na ndina wiya nditongelela na nasio ketina wethe yani na wiya nela ne wiya nashtuka nako neta kasichana ku kalikita na akakolei ninde kukwenu mukomasia mbui kitandani kumbe ula mama ni wewa. Kambi ai kata nambo nzungia mama oswalika angulai wasi ata namwe aye nika kukolya yukula kwete nise nina kwatwa nila tumeta wiya titense we na wiya angulai wasi ata namwe aye nyene kata nika kukolya kasichana lakali kila nakakolya kwidhi yako ile ambia kukwikala hu sana kauyu kanisa ni kanisko ko kite nako kayikala ku nika mwitu waseye kuwoteka lako kaambia kuwekala hu mekala na mbui kitandani na nyena akilia iwikitwe ibula nyena akilia ila na akililie yuwethila nitwauana nitwaya ndi ukenga ndiitsikana nyene nabonie nondu ona kwantipona na ina wiya mwingi ki na yu twasioka nomba ndi akulia mundu meosu anything I just nikanyamaza na akilia nela na akililie twamuka une wake toyaikala kwa muno ila twamukie une wake aya nyake nitukusioka na yu nyake amukulia ndutia musunguba athukume wiya wa musi yu amukuli okwigwa angu amukulilie ngiwa kwanza onanda na amuyai aye twendete imwe amuyai onu utona wiya wanima koni ndo ile ata ndo ile musungu ko ai nyeyu ndiye sekuneta titakosea wandu brown kana nyendi asongia nondwa ile heshima kuya kwitu twetwe ne heshima pe kindu museyu tononena ukaemwe kusongia kanoke kakukilia nyeni na akililia na yuna akilia usuwa imse wako na mwiya nyendi utiwa nitwendete nondwa ninela tenze akila noni na ndine somo tabia lakini inya wake ni wiki ata no manie ni nonie yunawa nona akili yimbia ila ngotiwa maundo nimekuthuka na amwa ndi utiwa nyene twendete ni nako na twathi ila twasioki ilobi toka na thukuma kambuni fulani na yuo kanethia ni tabite na ndiesi nela mathina ma kusumbwa nonga mwe wiyani ila nonga miswe wiyani inya wone woki Nairobi oka nitawekalile nitawekalile almost a week after then I ended at train na yu nyeni jamu kulya kindu na ndia itha ndie ndoma na kindu na niwe setu nomba twa singo nyene kaloni kileti nundu ilambe ni yene mwito ni tsani we ni kata nundu akila ni noni na kila ndesi bala ni endete na ndone so utabia muzee usu ndine so mutabia kindu nyaona nasi aningai nundu tekani na mutabise wenda maundu maketha maana angekie mbewa zaidi ondo mailio monthio na nye na akilia oka
ndawetete hakunie simu amwe ni bana mbisi ila woki akulwe indi woka kina tuinetia uke asiai eukite kumbona ne muwamu mukule ko wiwiye ne mu gise atabiswenu kana ne muita nyena mona nyendimo wa une mui ne muima tino wo wibando yini wo kutabia kana tabia mzee wake tabia mzee wake ngiwa okay na mwenye ndini wo wibando ne mui ne muima siabikabu twekala muthenya wambe wakeli wakata mwekala ba rumu neswemwe eko mabukita kibilani ata we wait Robert nikavumilia tu na asianga iwe ndiye na ndongi nisi na ndiye bandu bangineti na kwa mama ndiye ndakusioka nundu ketha na umia kwake ni twaitwe kusioka ingi baina bina na nekala nikilete nyungu yentie monenangi ona ndinena ili hat na nekala nikilete na nasi nondo nenewa ni moka ngi usutiwa wambe kona twa waingi ngona nenge kuya kambunene ndiwa inyanga niendo kiendevu nyena asia nenewa ni moka ekanone twakona chavela enuka nayo mwito toka enuko uto ya mina midena ya anona wethilani na ndoto sio ringa sitenseo na kutungeti na banini vinde suokie ekalie matuko tameana hata nitawekale matuko maithi monono tamayana matukona na kila kindu chai sawa nyombesu nye eka kwa secha sawa I just keep quiet sikuwa naongea nilikuwa nimenyamaza nena monena seila ya tunakula ila ya kawaida lakini kuindafia mono ndiaenda kuindafia mono pio na asia nundu wene ungita na niwendete ningi koto wa milele na asia kanete lathi nigo ngakulia mwana what I saw kila noni yu athi no tatwekalile muthenya wa mbe ndambito kulia mwana wethe yani na ndoto siekuka saingi ndona kwili ungona nzoke yani uko nondu wona nzoka lakini sijaiona ni kama imagination lakini hujaiona sasa hiyo mimba ilikuwa ndogo na muyai na ndia motabia nyene kalangileti na wethe yenye ni boyo mwaila situ sia Catholic sia kawaida na ngikoma you wethe you ila na koma you nisikuka muno muthenya umwe yungomete na akiakomete twaitu nako sana nondo wa kuanya wethe anu kuanya na nengi na muyanye ndienda kutinda twi sumbwa na muno nyenga komela abano we koma kuya konane nyenga komaba na akililie ngometu kibeti chake no kieke na mithenya na thulumuka newe yani na thulumukela na switch stima nombati ose amabati nethe yenzoke ilingitu pa ngomesi chongo ile hata no kila mbu na mwita kwenda kukila na wasa ona ndiye sina amekunia nacho I think kulikuwa na kitu hapo nikaigonga kichwa so venye niligonga na mwita amuka na mwai soka nino mbukala wose ukichata ukichi ndisi umete sisi ni wamewa na nina amekunia yo chongo ndiye sikana ni yakwe kana yakwa ndi ukenga na wamekuna ndiye ku nengi tipo buyu gorengo etete boko atelelo mashabiki maito tuende na sana mundu kuitwa Pauline otolondo nini mutapise niwe mwenye wito muthanyani wa monde tafadhali mashabiki maitu etha ni wende no koma na itu for the first time
make sure mwani wa subscribe, make sure ni wa comment katika comment section. Alafu then kwenda tuandike utuma ni mukubika na kwenda share story yako tafadhali. Tukunie namba yetu 0729 521275. Watu kunia namba yetu kana watu andike utuma ni mukube mbaito no kwitha utukwatia direct studio situ cia EKAI TUNEENE. Otolondo ni mutapsie EKAI TUNEENE yetetwe kwenyu kuondwa loto moto na kuthoka loto moto. Otolondo ni mutapsie mashabiki maitu ni very easy. Uyoso simu yaku udial *570# nenda nukwenda kuisinde ngali nundu be ngali tukwitha tuinengane kuno course wa loto moto. We choose option number 4 kana buyosa number 4. Then ukwenda kuisinde ya munda kuno Nairobi na miondesi tukwitha tuinengane okwami tuki mashabiki maitu. We choose option number 5 nikenda wese kwithia ni whether utonya kuisindea munda kana ni whether utonya kuisindea ngali katasi of loto moto. Na kuthoka loto moto mbaito Tolondo ni mutapisie no silingi 50. So wathoka na silingi cia 50 whether walika katika entry ya kuisindea ngali kana kuisindea munda kuno Nairobi kuose wa loto moto. Twende nesa na mundu kuitwa Pauline na story yake beba mashabiki ambi otovikia. Beba ndu ambi otovikia. So katika comment section tuandikie ututabie uende na utukwache wenga liko beba ya Kenya. Karibuni sana. We Pauline. Yes. Iwo wasa iwo wanyamu. Alafu na mwamocha. Na mwai yundi mekona ya no kila. Na mweyo sanzoke sukeche kanodio kapevi nyendie ndo mana kulovya na yuo mutabi una confirm kanani yako nyendie ndo mana so long as nina akunanyi nendo ne uya mwingi pyo nondo nyendie kana yani kindu chuno na killing in mind but ndiye sine kuka in reality sasa nanda utuko no tasia kindu saa kenda sio utuko. You know say nina konana ni wathi kuicha. Ona ndamina ndatikili kanite tu. Mundu ume no ingini wasioka. Ni wathi umicha? Ai Pauline. Ni wakunana wa mwamukia wa muya osa. Uso kwa kuitweta kwa tumeta nyamu. Kwa kuitu tumeta nyamu. Nyamu isu. Na mwendo keche. Amini ndatikili ona ndi itatu tita cia thelano na cionka ndana kukulia iva nengi na numiene ai osa au mala ndatikili itatu we chapa ikulyo niyo yu na mkulilia we chapa ambia we nini chao thina mwingi withiana we chao ninecha na mkulia we chapa endo ndabyo we chapa nikenda ketha tengo tumine one mind yakwa ya idiba we chaba we ileta shida ndakwenda weta bala wecha ono mundi ndaweta bala wecha na muyao kwa undu enda kundabya bala wecha mbona nakuya wicha kanos ubibye nundu kuya gwitu nona asibi bwaketha necha niwo wathamise munyuka ambia utinda ungulia necha ba ila yaba lokile nombola muthenya mbona ndo akuli nondo yai sasa ndio mind ilikuja walikana bekindu wewe wicha balo na wasia munene pio newe mpo na mkula ambia mbona ela wewe yaba loka muthenya la numba ndo hankuli na mukule yuno kula sie nyikonesi kana mwithi ana sie na mamoiso you mind niwe yokie na kuya Catholic twithia bado kufuaniwa yuni wo yokie na mana kumbela no na mbuye ya imbui it was just mfano hizo vitu ni zao na ziko kwa hiyo mfano okay yunye no ni mbui but katika kwao si mbuzi yo suno huanyola nesio kwa tetina nondo ketha no kongolia leva lokile ndina amewe neno ye nombai yubu ne voto ambiye yukwitha twina tutokwateania kabisa
toka noka na ndasiokete uyani noka yunasioka uyani ndio ngametwe nondo na ina problem ibuye nini chao na binde sindo na mutavia mwetha na wona nini ya muthembo sindo na lilikana wa mutavia na be kindu wa muyo ubindia neki ubindia na nabindia na yunesa kwikala na mwe ni bindite la nasiokie uyani noka na mwenye maisha ni wa mane mie na nye mwana umande sotu mandaya nukuona ko unyeyu nibanga niba kwaku thowe kila ngwenda niba kwaku na nye mithenya yakwa ya kusiana na thiumwa ukambiubisa mwana ti wako ukambiubisa ngwate bina ngetegeme ambia ni sawa na ila wambiyo nyana manai konena thina na mundu wenda asia ni sawa na nyenende yana uthukuma lakini yusindu na tho wande yaku numba nondo ni nesi akithia maybe no ati kana koso akatume pe madam na yaku ake na twasonga yu wawa sindu cia kusia mwana kana wawa sindu cia kusia nyumba na wasi ya nyumba cia mwana bado kibila kitanda ngia cia mwana nesio kuoitina ndo nengi kwetela mwana otena kindu na nyene ya kwa madam musu ndambita kuma uyani no kana umayu uyani yu wese mini yathela mama ni wewe yetiwe my mom na yu muthenya usu wetiwe na ini travel yanga muone wethia na ina kila cha kikamba kila ningwenda kuona mama ndo ayugana ya imusi kuya kangundo ila nendie ku nethe yetiwe takwacha nabika ndina kuangwa ndina kuya kindu bado ball no nini nasiai na mukone asimu na mutavia mengi tuigalo nyumba emwe but kila mundu ena different tuo ndo asiai ndo itavia mundu what is happening ila nasiokie noka nondo na muiye mamnetiwe na nindo nakuka kana ngema kuka ngakoma kwa susu ngoka honi my mom athikiwe ku kwa susu nondo motwano wake ndo athi through after yusunesi yake nyendese yila nasiokie kai nentie na bigana nasioka nasiokie samwe do imagine utabise mundu wa mwa your mom ni wetiwe mochari nilipata ako kwa nyumba na mwanamke are you serious my mom we mochari na ako kwa nyumba na mwanamke niliuliza niende wapi niingie wapi nikashindwa nikavumilia nikaingia nilichukua nguo 2-3 kuna kazini yake alikuanga rafiki yangu mwanamke alikuwa anakaa kijiji ya Kayaba saa hii ni late nilienda kulala huko ni ukulia wathi kama siwethia nyinya waku ni wetiwe kioko na atwa mochari eti hospitali eti hospitali na wakunia jamaa usu wa mutaviondo kwathi na wamwe labda nutonyolea kuka muthenya usu no nimeki kulea kuka na nundu ni ndandia inangua na mwani ngwikata na wale mutavia na ndia mutavia kana ningusioka itwase no tangai ila no kienamwe na mkule kindu kimwe yani mimi nalia wewe unafurahia na nondo nyendie ndande tombingi labda ayo rafiki wake ndiye sina ndienda kumana nilisikia uchungu mwingi kabisa ndienda kumana no sio nguo sia kwa kadhaa na kukoma kwa kazini usu wake na kula kazini usu wake ambia huyo madam anakujanga naye hapa yajua kama ni rafiki yake lakini niwesi andu mamu si mundu ni kubitha kindu
abithe mwana anya ningitota mwana anya na mwene sawa mamu ni witiwe na unenga mukanendete ba ndo wa matayarisho ambia ni sawa twendie twabangithia mathiko kila kindu uyo mwanaume akuonekana mathikoni akukuja na mzee wako mukutwaite we nundwaite lakini hii nyumba nengi ko twisa kuikala engiyo ikalwada kila mundu nde kuikala kivyake after kukonela nzoka maundu nimgo mabandilikile niwona utabi na akuya kumabu na kulwa ndona ndo anenele engiyo kumabu jamaa libandilika yani akakuwa ni kama tuko hapo wanaume wawili mimi nikienda kazi nundu ilana asiokie na ukiena atsioka kampuni no isu na thukuma naenda nelese so isusu amboso ingi naenda na uya na niwe ni pe madam twathukuma nake waandikite msichana ambia Pauline ukienda kuna mwanamke anakujanga analala huko na mwesa ngapi si asubuhi nike na thiwe yani wathiwe yani ayuka kwacha kumbe no la mwanamuka ule jamaa usura thukuma jamaa usu ya thukuma we wa kwiyandika usu ya kwiyandika no dio saila we nye yunasia nyamwe ona bethina nengi na nini si after ondo kwekikinya ndi na maundu maingi so long as na mwe nyeni kale na peace nijifungwe nitoke nengi yubandu wile wethiba wethikwo na wauma mathikoni manyinya wako wasioka maybe ni wetha wa mukulilie nikenda na kuona mathiko jamu yane mwandia amukule na ndatie kubindise na kulia kethia muthenyo suweti we na mwana muka ona mathiko ne ndai wothikuka nunduka kwikata na bibi tita kontheke ai andu makwenyu beandu makwenyu makukulia na ninge ni watu iwe aye na nso andu makwitu yu anla mesi ni motwae no anini no ndu nota ndia kwa nota twai na mwaka na kinu ndia akikita wazi nyene na kiliti na andu makwitu pa mundu wangulia na neka lo ne kiliti nengi yu ni womesi realize tina ni mwito na noka na asianesa mwana after kusiana nine yita utobesa nengi ndia ni motegemea nundu ninonete tabia na ngono ndu bwana nebyo bisio bala nebyo bise andi kwata support kwa mama wala na kwata ibindu su ukuko kwata mwana mwekala nake twekala nake but wakwatie mwana normal kana yai normal sibitali pure sibitali na ndoka sibitali ona ngithininya netwaye nyanda ndo ona ndithinja ndo ona mbesi la ne bieni saisi akuma kwa ndaiva mbesa nukona na nathi na asiane sana na sioka yu kusioka niona amwiti anguye mwana na mwenze yene sa kunguye mwana nengi na itu ndo anganie ukambi ubise yu twathi yu ne nomba yu ethila usio wakwa nyene na yita tubesa ona ketha pe support waetai ya inini muno yani ni latu oneke ni woka na kindu nundu majority la woka kwite yija yako thima ne ya nusu peke yake na uleu aweyo kana kila mwe bange okabuni na kwethi obuni yundo maanisho na kwa ni thembuni washabiki wetu tuna mundu kwetwa Pauline katika studio situ cia EKAI TUNEENE na no uende no share testimony yake maundu weselie tafadhali mashabiki maitu ngemulilikania ethan wende ni ila yaku yambe kana it's your first time kukomana na itu mbaitu idho twita EKAI TUNEENE na tu YouTube channel tafadhali subscribe katika YouTube channel yetu ya EKAI TUNEENE na tuwatianie kwa katika mitandao katika all social media handles Twitter wa EKAI TUNEENE na ethan ukwendo mbati yenye personally
katika mitandao nito Robert Mue Ekai Tunene. Walika katika Facebook, katika Instagram, katika Twitter, katika TikTok. Twitter tuyateni ya gumu shabiki nikeno kwithia tukunite maundu nesa. Na dhabe mundu kwendo tuandikia utumani mukubimba itu kananu kwendo tukunia simu. Tukunie katika nambesu katika screen namba ya 0729521275. Nikenda kwithia tukunite maundu nesa. Mashabiki maitu ketho kwenda kwisindea ngali kana kwisindea monda kuno Nairobi. Lotomoto ina some good news nondo. Wendo thoka Lotomoto, it's very easy. We also simu ya kumba ito udial *570#. Na wenda nukwenda kwisindea ngali baitu choose option number 4. And then kwenda kwisindea monda choose option number 5. Nikenda kwithia mbaitu niwe sindea kana niwe tha nebusio ya kwisindea ngali kana kwisindea monda courtesy of Ekai Lotomoto. Mashabiki maitu osa kabila uende no dhauka nikutapisi kudhauka no 50 shillings osa simu yako twende kuthukisia story ya mundu kwetwa Pauline na story yake ni mutapisi na kuya vebandu yambe utupicha. Pauline, pole mwana. Asante. Hai. Now, iwa mwita. Ukawinguye mwana. Ni wokie. Ni wokie. Ndia sanda uka ni wokie. Ndu twayo makwachani. Ni wokie. Lakini sivitale wandayo akendo. Ula Pauline wawethi biye. Atwa nomba ula Pauline kono wakebyo bisia. Mundu umeosoka akuite kalila peke yake. Kodhima. Kodhima. Na yu na kulia ndabyawo. My mom nini na mutikie. Nitabi nyake. Inyake ndia ine motabya. Nundu kindu kimwe. Ndia aidha ni social nake muno. Kula yani nebinda yuona ndia ina simu na kende ina simu nyake. Wedila nditono bikia mundu. You know wedila andi makwa namo. Pia ukwe wetwe no susu ni tofauti na kuikala na andu angi. Whether you kubima bikisia what I'm going through ni ngumu. So nikaamua sasa kukaa kama Pauline. Kuivanga yu. Kuivanga. Na mwayu we mundu ume woka no sawa. Wae makuka no sawa. Nikakaa mwezi wa kwanza, mtoto ni mzuri. Tukalea mtoto vizuri. Tuseme tu hivyo juu nilikuwa hapo. Wai kwake. Mwezi wa akeli. Yu wa akeli withela niwo na umi. Nondo na ina anise sindu sia numba. Na uma. Na kombwa kasumba. No. Ploti iliu. Then kwa hii ploti ngibumbe. No sakasumba buke batika. Nambo kutungetina vanini mundu kwetwa Pauline. Ninona mundu athi sibitali kutetheka. Before umesibitali ni usuisia ila birth notification ya mwana. Birth notification yesu ola usuisia no. Yeah, for then ndia ususia. Nondo na say private. Sibitali ya private. Ndia ususia. Notification esi kususia etina. Okay. Na njususia etina siitwa netie mwana wapa Victor Munyao Pauline. Okay. Ndia amwitanisa nesitwa ya mundu. Nundu ninainonie kia na sendi kwenda. Eka ni mwana nundu ni wakwa. Nela yu peka lilunya nwese na move on na dhamia kasumba kangi. Na yona tuindo na thoete na naambia maisha bu. Na mwana wakwa tu. Na mwana wakwa. Ilangu ya Robert. Chunguza sana marafiki. Pe rafiki wakwa. Ndiye mwetesi to ni wandete ye mwetu wa nyumba. Kumbe mwetu uko ndete ni wisene na ola mose. Na ola jamaa. Ona bune bali kathina. Na kunduisi. Ndiye sekindu nengine niwe ukosyo kikambu nini nondo nituwe story yaku wende na kwa chao ola mwana. Nyena mwene sawa twewa na musala kila kindu chonde na mwene sawa ni ngotia mwana nenge kuma yani tio 5 kuma kwa chandika uma osa umwe ambia ni sawa rafiki usu wa wandete ya madam musu
na kene wisenena oula madamu wa jirani witu waambia ane kuka mundu niwo waambitie ambia mbona ngania nuna thamia na ngania ndauma nyumba esu yaku nokona yuna akulia kethia ndauma etha ukitosisia mwana ii kana etha ukitosisia madamu ira musevu waku after wa thamia bala wa thamia ambia kuka bau kwaku wewe yani okay yule no kiena muone na mwe nyene na umaniwe naku na nena kwose ona wendo twana ekana nakwa nikale na ngia mwana nyu mwana ti wakwa ndi nakwe musisi kana omwe wethila na mwandi kwenda yani kindu chombe kisa kusikana nakwa naku tafadhali ethane kutwana thio twane nyekana nakwa kumbe ni wewa wo nanda namba ndabyana hekata nakonye nena amutabasene sanga mwenye ngewa yaku nakwa ni yathelile wako umanga wo Robert tuyamina wiki wiba wiki umwa after kunena mndeto siba ula mwana naitwe kambunini atavenia atatheka akaukie wacha wewe muthukumi wa nyumba naitwe ni ula mama na muthukumi wa nyumba mwana ikiyata na ndo mutie kyo kwe musewe na mutie musona na munenge usu naetewe akaukie mwana emukauku pio atapenia undo seisiu yani sijui niseme nini yani itawomethwa na stima mwana kata na kulia madamu osu ona ndamukulitie newie kindu cha twikanda shwa ketha na iwo balukanitha nakwi muthenosu nyendi tabia mashambiki ndoke na woiwe wako itwa ndena wo nundu mwana osu ndia mutie museo naetewe saina break time neti obisine Pauline Muthoki kuja kuna imanje nathi kubika mwana no nete wange 18 ndabi wa mwete wile we motwaba we mupia pa no sabina we nathi na mbio yo chone no kana hospitali yo bakube na company maima musisa masia ndena kiwu mamweke kiwu masisa nene mwana wa mia nata 3 sharp na mwana ni mwonga nesa eka kuonga ni mwana wesi nyake wese ewe wasio sunu wasia wa mam mwana strong wese wa mwekalia bana kwikalewe kasi sigi athauke nina mwete we na thibi hospitali yebwetheo bakubi na company ila na motwaiye maisi ndena kiwu ambio mumanda kiwu ndena yani masia ito mekiba ndio mwana munini mwana wa 3 months masia mekiba ndio twa ni mutwaiba bagathi kana Kinyata nye yula nendie na ambio thi bagathi yu ila no sie mwana na thi bagathi na mukuiye nye tuta madam yosu wawe yana sungi twatiani ye hospitali suyu buyu kambule bakube na company masioka nyani wisini no sa mwana yu ati wa mwana wa na kunethe yake na kunethe yake yu namwe ukwa mwana ni no waiye na namweta company tukomanie nondo ni nese bala watho kumaka libo na town na mwa ni ndiese town nesa na mwa tukomanie bando nisi na mwa tukomanie bana nondo ni endete kini mutwaite bagathi tukomanie tumuto ambia ni sawa imagine kuma inda gina town mundu atabika na umia na mwana osu town gina bagathi ne weka na saisunu kaukie flat ila nabikie nabika na mbio na munenge nas na mwamu kwati na mbuichoni ndiete lunch indi kiukila kimwe chonde nai
kuma bau na inamwa sama mulicha wodini nengeti emergency no kane mugwita ni weka na ngalinisia matatu na mugwita na sia matatu ni weku yu eku aisiswa mwiki baniwo woki ila woki yangulie kata na mona kwandi sina ete wa ili bagadi manga naema mambia to akinata you know isini kwa sainge ngina ngale ni connect ngale ngina Kinyata ndibika Kinyata to almost inota kwa ikutuki nondo nota to mwana usunota wa bika wodini saile almost say saile no mwana no we admitwa na yuwe mukweli uga iliata na muonethe ngato yo nena twigito kila nile nondo nyona niko sani wanicha ukithiwe nyani wesi ila woso yu by daktari omwe hapo ndo niliamua kuokoka by the way nikajua kumbe hiyo wokovu inatenda mama oso ambiwa ni muoko kuna ambia te mwana nondo daktari sai mumanthie laine wa piu ewe kuno amosi nona mwenza na mukunangu na amwenya ni thani muoko na alicha singano na yake hu alichaba chongo vein kukonze mwana su atonyangi twabwa maima ndaumanda kame wase azoko na ini mima yene yengi maima mate kumanda kame wase zonu kona ni maima through lakini mena ndakane nyene yanga inengi ketha wokovu none sawa ndia okoka by then lakini nina Pauline na noti kindu mama ambia ni muokoko nokona na kuya kwitoto saido wokovu to yewese mwana ni wadimitewa saile sia wiyo nitu atiana nethe no mbia yo ninga kwete kina oningoka kwika nese ni nadimitewa na manda simunako niyo esu yake mayanti usuithe amukoko kumuketha setu chambia na mukone na mwana akonu waiye na nekinata to adimitewa une wake tu yamuka mwana imbiothi mwiwonze anana wethila ni mwana yani ni ile yaku sasa hapo ni mimi na wakaumwela pipe yichongo na kula daktari WhatsApp ambia ekiwe kigu kingi kwa unetele ngina kiki hata kisirculate mwi twetela usuni muthenya wa keli nengitu ya ndimite wewe wa keli yuwe yo usu atweka mwana ni wende ni koma nothing ina operate yunda kitale sikutavyo yusi anda bisusi ambia yune kalebu ketha ni kwenda kwanga hiyo nitukuona kumbuka jamaa tuliachana usiku wa kwa adminti hapo sasa hiyo siku imeisha hajakuja muthenyo su ate onandana ukakosise na ndana akona simu nangi na nyana ndiye na simu ndana akona une wake ni wowoke au kiyu wakatatu ni wowokie nda ukakwite kindu nyina musisi nye ina maundu maingi ndiye ndete kunena muno kushauti na agule mwende hata na mwatwende nesa pia sawa ni ukita kumuona mwene sawa tubatwende na samwana naona kwata wait ila na mwiyo nisisi abikabu ikaisha hapo akaenda sasa kuenda mimi nimebaki na mtoto wangu hospitali sasa wacha tungangane na maisha mwezi mzima hospitali bila jamaa kumuona tuibu hospitali mwana ni wendi in coma ndaita wa ndanenga wake ndo ni kwiwaetela yu ndio tungete na baini muthenyo yu wakeli yu niwo wetwe iwe kalaka nisi maketa ni kama ka ICU kidogo ama
hapo alikuwa hapo. Daktari ongeo kambe wewe ng'ang'ana na mwana waku ni wetiwe na kuotabia mata neza kuotabia. Daktari wakakuyo Okiambe weta odhiambo ndi tisi toyenge aiwa mwana muka na mwenye ni sawa. Kuna dawa alitoa akamdunga. Sasa mimi sikujua ni ya maiti ama ni gani. Nikaambia na mwanisa ni sawa. Nisi nina kitu ya tatu buyu karumu neku nyewe na mwana. Dona telema. Eka ku tense niliangalia mawingu hivi, unaona hizo dirisha za Kenyatta zinakuanga ukichapa hivi unaona tu mawingu. Niliangalia mawingu hivi nikaambia Mungu wangu wa mbinguni. Huyu mtoto kama ni wewe unamchukua sina sida. Roho safi mchukue. Lakini kama ni binadamu anamuhangaisha na wacha akaishi. Hatukumaliza 10 minutes. Daktari akakuja. Kwani anapumua? Kwani anapumua? Akamtoa. Unajua sasa amemtoa, akamweka chini. Akaita daktari mwingine akamwambia hebu kuja. Angalia mtoto anapumua. Sasa wakamchukua akampeleka wapi? Kuna tu vitanda hapo. Sasa ametolewa hapo akawekwa kwa kakitanda. Lakini hajapewa anything ama maji ama nini. Wenye waliona anapumua nikamwambia, huyo alikuwa ameniambia amekufa. Nikamwambia anapumua. Kwani anapumua? Yaani nikawa nimejazwa nguvu zingine za kuongea sikuwa nazo. Akachukua dip ya maji. Akamdunga akaweka. Daktari usukanonge. Nikamwona. Usuoka. Usuyu wa mudungie nonge. Lakini ula nisonge nolombi yenokwie. Niwe nisonge na mwe anapumua. Anapumua. Ekia dip na mkule. Yue dhilani na kwa toja zero one. Nilikuwa niko chini lakini sasa nikapata nguvu na mkule chua mwiki anichocho. Ambia kine kiucha ukumotethesia immunization yake. Nondo yinde muno yekiata within ya circulate. Na mwe ni sawa. Niwe sini twakona Kenyatta mwana oswe kitwa pipe isu mwima. Mwe wathela. Tuoka tumwe twatoa wardine nesa yu. Wardine kitwa pipe ya kumwikia aia. Mimi sikuwa najua kukamua maziwa wa mama, acha nikwambie, acha sasa hivi wameletewa mashini za kukamua. Nilikuwa naambiwa na daktari mwinasi mwingi kamua, alikuwa amenizoea kila asubuhi. Wewe ng'ombe amka kamua. Juu alikuwa ananipata na mkebe, nakamua najaribu. Itatoka wapi na sijakula? Stress imenishika. Sina. Yaani kale ananiambia ile kidogo tu utakamua. Ongezea maji umpe. Nikajaribu. Siku moja nikakuwa na ujasiri nikaambia Mungu, hii pipe nayo ni ya nini? Nikaichomoa. Nikaiweka chini, nikachukua kikombe na maji na kijiko. Nikaanza kumpea. Nampea na kijiko. Mimi ndio nilimtoa hiyo pipe. Nampea na kijiko. Na ndo ukienda daktari? Daktari wakaangolia. Nekalite kuo kethia ni nomie. Mwana wonse mundu we mwane kukwate kiwe singano ninya noka kumantho. Ninga mukwate. Mwana wonse woke muleme kabisa. Ola wako dhininya neta wanu ngose mwana weba. Iwe thila nina mandakitali nitweko rafiki. Yumona mundu kana mundu we mwana muomo ninya moka akwita. Endo nene mama osumo nenge umisi. Nekalile ku ndithi umina mia 3 we thila pe mundu utambisi. Kenyatta. Nengi yu wewe asana nisingewa. No na abi makikia ke meso ubieth. Binegwa na paper bag. Is a green. Ikiki wane sakana keli kwa bundini na mundu wa chuma alo. Ameshindwa na bill ameenda. Kana ke au aluka kana ke kitu idango. Meki abu nenge bill ni yemi. Yu mo daktari sio kaninya dhambe wa kukulwa. Ayekia wiba. Ni mwenye suti we akwa nye ni sisi mwana wakwa ndiso na mendi ata. Lakini yu wethila kumbe kula kunena ni kwasioka kwa nenge vinya. Yu mwana wethila yu ningumana kumunenge chau okiu nundu rwase no kiu na yia niyo wesa niyo wa nyusa yu noisi mia pia ni asonga. Kwesa kumana kuonga ingi ni ngumu.
huyo mtoto hata tu ona tu Kenyatta ndaisa kuongengi na mujaribu alea pio akia mapio twendea yuto kukinata atweka kuna pisa ya chongo CT scan ila wakoniwe daktari siasia imagine yasia mwana usune mareli peke yake na mwana usuka loko meta kondokela onanda umama nyena amei ni sawa masi kama twaenda daktari monene lakini matana ambotoa kama yebabe yingi nimeutoanisi imagine traumia Kenyatta waluosua CT scan ndo aoneka ilipotelea hapo kwa hiyo meza kabisa ikipoteanga hivyo. Nikauliza daktari na kuna need ya kupigwa tena, akaniambia hatuwezi mpiga tena, hiyo tunapiganga mtu mara moja. Sijui kama siku hizo anapiga mara na yuma atuika yuma 8 kila cha umekuona yu ila mwana twekalile kuethela nde respond nini matu kama mumiki wicha muongo nini masemi meningitis nini ile tu, yani anatafutiwa kitu ya kuweka watibu lakini hakuna. Sasa mimi na hii umri yangu mdogo sijui nini. Undu wa miaka ya nati hizo hivi ndio hata naina miaka chundo nditwani museona ina almost 24. Okay. You know nebu not naina 26. Nyawe thela ndiye kuelewa muno na amai ni sawa mwana niwe sini wako nzo mwakiwo chambe chakeli atwika beno wo ane wandawa twendea ndeurikawa oundu twende no wombile ambatite. Daktari umwe wa rafiki wako kaambia Pauline ekatukuruhusu winuke at least nundu yu mwana ona twende na kwikalava ekintu tukutethia nacho na enyewe asisa no kweli nundu ninabeka lilo almost 2 weeks mwana usunde une wandawa na tuibuki nata na bekintu kwikwa na wethila ndu naina aswane ye namo ne kalile na moto azoyane na kwa na mumia baube ward na moto isolated na ya daktari kekaleba nekenda yukeza bekindu daktari ukukothima tuman nisi isolated ni moka mono daktari nisi alika mono yunda daktari wakabwe ngole sasa wewe tutakusaidia aje usune wathi muthenya ni wathela unge waone achoka umwe sombe ka to discharge we wikata winuke nyelada na discharge we neno kana mwana wakwa ndambite kwinuka bili nengi ndi yulu nje na mbesa bili yabikaba yai bili la na nengeto yai almost 64,000 na mbesa yulu nyina amei nyona kama mbea 64,000 njina kindu nengi ni wewa na mama nena na meta wakiusika na meta hata ma social workers mane ruhusu nyenenuka no imagine ila nenukie nombela yakwa nese sindu niseumiswe ndiye siendie ku yuba pa odhiyu na ndio kwa landi yakwa muthukumi waku nipo tutukite ne ndio kwa landi wakwa na ina mboti umwana kuwe ona mathino asu yu wabika nyumba wethia nyumba yaku ndina kindu kona thi immediately nengi ni thiba ndisi nini sio shua nyumba ndio ndipo nundu ndisa kwikakutia sindu cia mundu nyumba eta mie itatu utekwiba na ndiye direct kwa andi wakwa usuyu woka okonzise na umabu kwa andi wakwa na atia mwana na thikusise undu kwende kuya kwa nekala sindu cia ndieba nini thana yiwe ila na abikie na ndie ulana akomanie na ake na mukulia sindu cia kwa sindieba ambeiye ngania ni wosi ithe wa mwana na yuna mukulia osi abyaba na unya mbungu aba nenge mbungo na asia ina mwetui ambia ndu isika nawe wathi sibitali ni watu yola mwetu waandikite wa nyumba
na kula o na yu matwana sindu cia kwa mabiba yu no wakula na kuleka madam kunono mekalite bumono maina kabloti ba ambia sindu cio ni museusu na aye kwake na ile ingetwese kula wabie ila na mufuati na mukulia ambie ndina kindu kibo na ketha kibo maybe ni mattress ambie mattress na mwene sawa isue mwa mattress yibo ni ongwenda nwese uniti aswigani tasia mukusanisyo na mwai nondo ndi ningewasi amwitu ndi amukuli na mwe nondo ni onotendo nenge ekawikale chao ekawikale nayo nyewe sini asoka kwa andi akwa ndi amutapya kendo na ndiye nekala kwa andi akwa nota nekalile almost twasi onatita mwe kwa ile heshima ndiaenda kuikala kwa muno andi akwa na mwe andi no nende kusioka ngambie maisha ingi nondo nyeni mondo nise kuyasolia nini isikiwe kampuni ni balani na thukuma ambia wenda ata na mwe kanenge mbeso cia nona no ninga kombwa cha o nyumba ambia ni sawa endi nduthio umande nengi no ukondabi nyela wandabi sunu isiuni na kwata binanye na ina mamba kasumba na neki yo mattress na boa na latia mwana wako na naikola jamana mwe wambe mattress ibo ndi kwenda mattress nenda kitanda chako nondo ninya na thaweta na mbesa yako ambiye ki kwangania onola wambiye ki kwake ila wandie kuondete ticho andete yeke thuku kitecho mbewa kila chakwa uite na nye nondo ninachonia na mwe yebunza nela wake yebunja achosa na nianga yande ona ndisi chesie kuthiba na wakitanda kingi nondo andi akwa ni wana support ye muno ibinda yu ni wana support ya anembesa cha nyumba cia kwea na nongamana no wakitanda na mbia maisha na mwana nende ona kwea ndabwa mwana bado matherapy ningi ni wisini wasio kieti na everything matherapy nataka nimpeleke nilipe nini yuwethila na ina thina wa balangu motia na buwethila baibe shte wako mukisi na mwe ngania ndunze ise mwana oni ngamanze uyai kuliko nikaleva na mutie kana mbotheka muthenya wambe okiambia eiwe kana kukekuya kwake nisitika bu bado kebumu tikabu na mwe ndukewende tosiano kega mwana oni wako kwetha kwiye kinata me Yesu yonze tunatwe na majirani na mweke kani wako kwetha kwiwa kinyata noka naso na kwataka wila kampuni ningi tila na thukuma kampuni ningi yuethila ninekata ninambia thukuma ndi mwibangi ukanjione njo sola mwana ngikala nake naende sio life haya toka ila kampuni twabutwa ula mwana ndiye na mbesa cia therapy ula mwana ndisi ya chao ula mwana ndisi na muomo ntiusu ni kuwa mwano ni twaye jamaa usu nundu nini sibala wekala nini mwe mwana waku no umondiu manake lokesa kumbe nende nacho kosa chao nzoka nitavo kweli ila nendie na motia na mwe mwana waku chu iwabika wa mwithia ona ula madam na ndie kwanza muthenya kwacha madam ni matanise na atwa ungiona akuya kwake nyizu ndia ndo mana nundu nina manie na ni umanaisa na manana nema nyena athi na mwana waku chuno yebumbikie ndia ya nano ndose mwana waku wende na kwea nundu ndisi ekiata unless wonda bisi nundu nyamana na seye mose ongamie ambia ona kini kionjo
na muya wimbia ni kionjo wa manishata ambiye we songa na mwana wa ili wili naenda bia life watombitha na mukulia ngania umunthio mwana awaitu waite ni witha wisi awaitu nicho ambi Yesu tie kula ambi ye we ngina ila ngenda nginombeka ile ambi ye we nginombeka ile na wana mwendika kwikaila nundu nini sengaine wa umbana ni wa wosa ndika kwikaila no mane ndika kwikaila na ambi omoti yabu muthenya mwini na kati yabu na nathi no kie njioni no kanethia mwana usu wala ni motie ni bowe na mana kumbe ono ndena utu hata kabisa wa mundu wa ndakame yake ndena u ketha ndena wa ndakame yake nye akandete kana tukekalana nye no sola mwana nikilete nenge ambiye ngamwikaila na nathi na twe soko manoni nake namwe wambiye ngakwikaila lakini akangutabio munthio withayo ona akakua ndikakwikaila wa mutabio namwe nimukuie ona akakua ndikakwikaila nundu nini sikuinga yoto wathayo ni kala nake ngimela Yesu kenda na natwa muzigo ni wao ni wako paimba aba na ninya na netha nela ngoya ila otona kwikala okasia yu ni ile unilie Pauline ninya na mwana wiva usu na mwako ya mwana usu aili wili ndi mtu wa mazoezi ninokie naciokela kambuni na thokuma ya yonse yo ni yandeiye na yanzo methio maundu maingi na wethela musala ndwai muthuku nundu ni na menenja kwiba kelitu na mandie kelitu na andika kelitu na wethela nongo mazoezi no kwikata twaendea no katwabika bandu ila kambuni yabanga ni kwenda andu ma night shift na machao mamothena na US ila nundu ni naumeka muno ni kanaka nase ekani the night shift na US ila yu muse ula yu ni nasikia na siana yingi ibinda yu interested nakwa na muya nienda ko the night shift na nundu ndina mundu wonse isa mwano ni mutia mukone mako ambia wa muyoso kana na mwethi ni ngothinga thukume nundu bene tina die no ndungi ni mwana iba ngai ni wiki ya mundu ina nene ndie na thukuma night shift muse usu ensese siana kana ku miaka yana miaka eli na kuna night shift na yuna kuna night shift noka ila nokie nundu muse usu no mwisi ni wise muse uno handwrite wethila ndu nda kwekata kumwana na nyina amwe ekana na mundu ambiye ngamwikaila nye ndinathi kumwikaila nye ni mwana ndiamukone mau ukatse unzeisi amathena njuka kwekala na mwana wakwa naendea na kweola mwana twendea wethila noni mwete o mazoezi nini miaka ya songa twabika miaka 5 twai miaka yana twai na mei kuya yes twabika miaka 5 twendea mwa yuwethila nyenine yani nina kuyengona nasia kutwawa no ninye na mwana wiba Robert ukona yetu makiki ya dreads ni design nyina asikite nene la rochafu yani ndikwenda na mundu umwe kunitongoza yani nina asenzie last year unadhana dreads sivikire ba nina asenzie na asikie yani ile sitaki yani kila kijana yote akiniona aone sifai sikuwa nataka mtu yoyote anitongoze hata kidogo yani aliniharibia roho yangu kabisa nikachafuka yani ile sitaki na nekala na naye ya mwana usu twakonga miaka 5 niende na mwe kwa therapy
pai daktari we me alama mazoezi we wanena sia muno wanene wane guide ha muno imbe Pauline wacha kuwa roho mbaya wacha hii ni mambo ya dunia na inapita nje kule kama ni mambo ya dunia mbona ikaanguka kwangu yeah. Rosisia mapito ala nipitilite yu yani we thila yu ndwina ila kushia na mundu hakuna unaumia ndani peke yako ambia kila kikatuma Pauline uo usuthela na useiye mwana onge wa kele na wana mwana chochu nicho ndakeka yeah. Nundo ila machungu bado si kuishia na watu nitoe nje ndio naambia kuna wasichana wengi huko nje wanakufa ndani ndani mtu ako na kidonda lakini nje ako sawa Yeah. ndani ako na kidonda nekala na kidonda chu kwa ibinda yasa na noka na asisia nekala nethia kweli jamaa one wandethi nundu ibinda ya mwisho tuitiana ndiye ku therapy angulili umunthe uketha we mukue ambiyu umunthe uketha we mukuo Victor ateke wake ano nethene wa mukoleli aisi wenda ndasi aiwete ambiyu ithake ibinda yetu ikura consolation ambiyu wenda si aiwete na mwata mukachuna ambia thi na nyikindu chunekia chongone na ndiye ka therapy ne amundu undu ithake wanda bisi ambiyo ndasi aiwete na nundu nyendi kwenda ndeto mbingi nienda kwikala na mwano akwe nikwe ya bikite bandu nyeona ngona maisha mathelile nyina abite akunywa sumu ba ngegalunga kule ninywe sumu kasi ai ngakule yona kaine ngonywa nakwe na mwana akemukwe nokona ambia yukila kikambumia bu nonese na mwana chochu ni wende ndakeka nundu na kwa ngone yakwa na ina akolile na ngeke ya marriage na ngasembe wabu ninya na mwana wiba usu potelea mbali yani weyetuka we neyetuka na nasia na ndiye ona ndiye nda story na nekala ne silent nikilite ni weka ndenda ndeto mbingi ona kambu nini sundi thukuma ndienda andi mtu aniulize mtoto wako aje nini siku anataka nilikuwa tunakaa nimenyamaza siongeangi tuongee tupige story ile hapo iishi hapo lakini ubo wa mwana ndikwenda na twekala na wethila kindu chuni kione ati na nethila nengi ondwe binda yendete nyenende na kweola mwana nengi uyu nina tutu ile tunaseyeti yuto yoka koleka yuethila nundu elande tunata bisuno lamo daktari ni andethisi ambiyo mundi ngetha ndevo mwana wakwa ateke warakiana ambia sia mwana onge uketha otevo aketha na wa umutwa achone na yu wethela yu ni aring in mind kumbe no ni se mwana onge na kethesa esa na nyena osa atuesu na nengi musola na ina kitola na otavia na mwenye nengwenda otwawa na ndikwenda ndeto mbingi wa mutavia wa mwengwenda otwawa na ndikwenda ndeto chao mbingi na twekala na nye nundu ena family kwake na nye nina family kwakwa na kunia mukasimu na amwe tabiangania au mekwakwa no munthe andu nima ula ukesa kuona mundu akinena nye Pauline njamwa kunena na ambiyo kunena nundu andu aingi ni matula mundu makosa atena makosa ukweli na tabia madamu usu na amwe ata tabiangania au mekwakwa na naamua kuthama nikenda nikatanisha lakini ambati huko ai na nenge twaendea amuye na hiwe namba kukulia mukali wense ayende sikindu yunendi yuna kunia simu ina na motabia ona yendu muno na motabia ndo nyendienda by then ndienda atio umeolewa bibi ya pili o nini sikuwa nataka lakini nilijipata sikuwa nataka na nikamwambia mimi Pauline leo hivi venye niko hivi sitaki kusikia maneno ambia bibi yako atoke bwana wako atoke kwa
kwangu na Fesu inakana nake. Ai kila mundu akala kwake. Okay. Nyede na kwako anake na kwake. Lakini hakuwa anataka hata mtu mmoja anitongoze hata hivi. Lakini nikaona kati ya wale wengi wanakutongoza wengi wao si unajua tu kawaida ya vijana. Akipata uko na mtoto wako na hii shida. Wanaona hii ni gharama mtu ananipea nini. So nikakaa nikafikiria mzee amenisaidia amenifikisha hapa. Bibi yake aliongea hivi alisema kama ako na nguvu ya bibi wawili ni shauri yake aoe. Anenyu. Na nyenundu nyenene mulongi lena niwe mie kuka na mukane wa nenu na mutabasia oke amupete kwao. Ndikesa kwithana chao na lawama na mundu. Umundi ontinena nyene na mutabisi nayo na twekala na nyena amwa thama na twathama na akia thama Akwatia ambati pulotila ni ndiolika ya ina room sitai nando nyena osa number 3 na akia si osa number 4 na yuna amukule nyene nenda kuthama niwe ka wa mwata ambia mimi naama na yu twende na twekala na yuna amwenye nundu we niwe miena wa mwa kundwa majukumu ma mwana ono wesa ndukese kwa asiai kuili na kuili ambia jinga wesa na tukaka ninge kalete ninge thaiwe kalete mwana na mwana twekala isipokuwa duration ino inasonga yu mwana osu nese kuko kumuse yaingia na miaka 10 nundu akitaune kiwe miezi 3 mithelu miaka miezi 3 mithelu no kakosia yena miaka yana 10 na tia tindina asia mwana mubu mpaka wa leo venye niliambiwa nitamulilia huyo mtoto ajaipona mpaka omundi mwana osu utamuamukise ndamuka mwana osu ni wa Pambas kutoka tangu azaliwe mpaka leo na hiyo ni kitu ya mtu mmoja. Eso ni miaka 18 kubiko mundu. Ena miaka 18. Yu ndio ukakonena nenda konena babe yetu maybe mundu adame iwe aingi mundu akendo maybe mwana mwangu kano ndukemene nyene nemenie by the way nyona nyeno ando me ona sindu sia sherehe na sasa ungana yani hakuna ushajichukia mpaka hata uone lakini ile ndani nje ndakuonyesha niko sawa lakini ile ndani nini na ina kitau cha miaka mingi ngina ono mundi ngilasia yani tu nene kuhusu Victor machozi inateremka na tata imagine how strong ni struggle na huyu mtoto na hiyo yote mtu aliongea kitu kama hiyo yu ithe wase anaingi evo ndina sendevo na nengi undu akamba meka nyekoni na mu introduce nundu bado onaisa kukomana na video na kameneki no kodhi ito mu address wa no kodhi ko yani nine nundu nyentie no thuku na ndie no thuku na ndie enda kwana na kwa mama ya nyendia athi kumwana angia kwake kana ngamwe oka ilobi ni muthoka cia nesa ndakaise kwithe no thuku na kwa ni ukana tukakethania tukekala nthi tukayengewa nditha no thuku nake na nyendia athi kwananga kwake no ningi mundu umetiwe kusema no make a choice na nye mundu ume wake ameki choice ke wa meki yeko ni say na decision mia na konisi eki eniki so nyendie no thu season 2 yukai ndiko ko mu introduce nukoka nake ndiko nake no ko mu introduce yuko yunyendi nenda yuko thusia 8 manenia kamera baya ni thuthia 8 alam nindi matwa iwe mbe utanamba kulikana githana manyo tafadhali ambao manaumo wa mundu ili hata nundu nye Pauline na ina miaka minini na netekani na ataviswe ne mundu nge wambo manna umo wa mundu ili hata ni kwitha na tetheki
nundu machungwa la ninekalile ibinda yonse ona ndisa kuka kunena ona andu makwitu mayisi ni chau chapeni. I didn't share it with anybody. Ninonie maundu maingi na nengi na asia ketha ngai yebona no tunengete buso nyingi wenda maisha maketha mema sio baadaye. Kwa undi thuthia yetu ala moto iwe mumane mundu nesa na ketha be umwe wina kana kena thina ndukakamene tondu nikaleta na Victor ni miaka 18 yu tukwati. Yes. Andu mayeika ya Victor amwe ni maneki form 4 na lange me first year university. Kwa ndi mathuthia ndukeche mwana ethekani waku seite ya ni mwana waku na musei ya wa musei otumama musei ni musei kwisila kwa ciana ciake na ndukende kalaka se umene kalaka thuku kweli. Victor ni na mwea biu ndu ndona miakesu o musei o ande thesi ute namba ku introduce no ndethete banene by the way ni mutungia mubea nundu balani na emelela wanona nengande to yothutio na balanda na ine bikasa ingia imbea ene push embea inyanjere ndukakwengo kana mama Victor ukakwengo ngaine wewe thana kitumi nengi ndi umutungia mubea muno nundu nona ndethisi ko ndi uthuthio na ibetila mutito na ciana taisu mekuo twitha motoka komana na mu group one ya ciana ila sina mathina ukiwa mundu akwe wake ni wasembia mutia mwana ngangana palotonya ngaine we wisi nyena ngangana na Victor kume na mina yue na miaka 18 na bado no tunganganete na yu nambo kukule mundu kwetwa Pauline. Ve andu moka ukutethesia maybe ve utethi wakwata kuma bala be any shirika kana anybody yu ndio tongeti na banini ngwiye kana no sio suta mzigo wakwa ne Victor ni na register ye kwa National Disabilities but sijaipata anything mpaka leo hii na nilianza kumweka kitambo last year ndio alichukuliwa lakini mimi sijaipata kitu sijaipata mtu ati support ni kitu mtu ani support ati ushirika fulani ukuje umuone ninganganite na Victor na museo no wa musiasia ni night shift tweli tukamwaya tweli oyu Muthoki miola ni nake ni mwandikite ni mwibani nake twimeana mwele Victor kiloka ya ninye pambas ninye leu ninye mana Victor ndesa sukuma Victor ndesa isu ndesa musele waisa musele wala mukime pyu swala yake ni yeye ina problem kumebinda yuko leu wake wonde twase not mashed nyeba yote na kwata kwa ina association kana kindu chonde ila na thukuma night shift na thukuma ngi ya mbesa na bicha 100 na ina bingwa kawila yuka wila kuko kana kunikia na corona wethila ni ndepyo lakini ngaite museo tio ni sukumete pe wala manandeke lakini ni azenga ine museo ukwotese mundu netie kini kenda ni nene nundu be andu ni newie mana nene ende tunasiangu na mundu nye Victor ni mwete uni mwete ndena tegemeo ya mundu unless mundu wa kwitu mayango mayandi ni mukonie simu ni mwe ango humu ndi unenda ngilia kuya biki pambas atatuma lakini sindu ingi ni anti yako nataka hii lakini ushirika wote sijaipata kila kingi ila uya wako na balukile pe andu mana atani na nyawethila nye ni simuzigo la ni nawo ule mama pale namlipa Victor chakula yake ni tofauti pambas Victor ndeke hapa pambas ya siana unasikia ni mtu mkubwa usuni wa extra large bei yake si unaielewa uwezi muacha yuethila
pe andu manandikie na ningi nase no sawa nyendie nondo sawa ya dunia we silama ona ti momeoka kuma ila Victor wa waye na ingi ona ngi ngoma nana mo mundu unene anga mu akangula hi Muthoki mwana ni waboye ngimuyo thini waboye nundu wa ndi kwenda ndeto mbingi kwa ila si aneni we binda jiba ibinda yu yeah na nyena asia nundu nini nekalile nikilete muno ando ingi maiki ne ukumu akunena sindu mbingi matesi na asie kanuke life ni matavye nime Victor kuwa kwake ndasi awa ilio kuwa kwake kia kuwa ondu mundu longi utona kuwa sure na nyende no tethi ola ndena wo kana ni no tethi ola nene tethetie Victor ona ngai ni wene une bona ko tethi wako ko mundu inena yu shabik maitu tolondo ni mutapsie omunde twina mundu kwitwa Pauline na Pauline wo twethe watu share story nake na story yake so touching shabik maitu the story so touching yani lakini ni mutapasia ngai ni museo mabinda onde na mabinda onde ngai ni museo so mashabik maitu either niliwende no komanda nitu for the first time katika channel yetu Twitter wa EKAI TUNEENE tuwatianie katika channel yetu ya EKAI TUNEENE katika all social media handles Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye personal mwendo mbati ambaye tu neta wa Robert Mue EKAI TUNEENE twithe tuyatiania go katika mitandao yonde no either wingwacha by the way nikenda wise kwithia tukunite maundu nesa na mashabiki maitu oniende no mulilikania EKAI TUNEENE ya muthanyani wa mundi yetetwe kwenyu ni kuose wa Loto Moto na tolo ndi mutabisia kuthoka Loto Moto it's very easy we also simu yaku we dial *570# Baitu nikena wambia kuthauka netha nukwenda kuisindea ngali choose option number 4 netha nukwenda kuisindea Munda kuno Nairobi shabik waitu either we choose option number 5 na nikutapise kuthauka no silingi 50 uthauke na silingi sia 50 no either uyungamia kana kuisindea ngali kana Munda courtesy of Loto Moto tuende no minukililia na mundu kuitwa Pauline pole sana katika maundu maingi weselie lakini ngainu kuneta vinya na ngainu kuendea na kunenga vinya nienda nambo kunenga kamwanya wambe onena na mashabik maitu kanonene na andu matonya kwitha maybe maenda kukakuona mundu kuitwa Victor kana matonya kwitha meona utethi matonya kutethia nondu ni wisilite maundu maingi itwese Victor ni mundu munene oyinu ku need sindu mbingi muno na maybe ndwena uwezo unaona niendo nitatekea mwe unene ona andu maitu na maybe maitha maikomana na clip andu matona kwitha maendo kutethesia mashambiki maitu oundu mwegwa Victor ena miaka ya 18 na ni mwana munene na ndimukulia kwa wento wenu ulanga yumwendete naguo na kwiwa clip ki ninenda muno ngomesi andu nundu nyendi akwata wakombo mesi nini nekalile na kitau chumete na mingi kuongolia uloko komana na clip ki kwa uwezo wako kiloto notethia Victor nacho mbenu kunidi wheelchair nundu kumwotethia sua kutinda umukikite nuku need ka wheelchair kato no mu support pia nuku need massage o kutoa hospitali yue langu mutoa massage yuta mwako nundu we anone ndiende mutoa ito once na wethe anetumia tavikiviki kumutoa kuma kwitu kuthika Ngundo hospital kuone kulia kwa teiwa ngai nyendi kuya mundu aumie kilau yani
kutwia mundu we mundu kilo kubethewa ni beba wa Ngai atethie Victor nacho nuko need pampers nuko need kuya malume na vinya nundu mwi wake bado ni weak otondu mwisi tondo na mina kutavia Robert liwa Victor wonde lazima with the way mashed yani we mubonda bonde ko ule mumu wenda tumia iwake thia we special na nengi ukenda kumwona ukenda kuona Victor we ona grupu we personally no umbone namba yako ya simu ningunengane ni 07 15 356 248 ningotongelela 07 15 356 248 nyeti kuondwa kwa lakini kuondwa Victor nengi ndinase nine metwe ni kumweya ando inge ni mwa sana ndinase nine metwe no kula wendi wanga ino kenda kwekai okutethia kwangale kwelengi nenge Biblia ni twite ulomwe wito ina thina ni tumotethie nye kwa upande wakwa kwa ndina thina lakini Victor nondo ngakiumbe changai na Ngai ni wewe sevinda yake ya kumwosa miaka 18 ti mchezo nganganite na mwana walilwe ni yake kumusia kwa une mukulia ulo kwewa ena wendi wa kumotethia na chochote amotethia ndio bikaba una moyathi mwaningai twimira kulelia ikulia mwisho anyway watabia watu ya ni watangeiwe na Ngai no kutethetia amen umundi wakilia utembete kana wakilia wili bandu mwakomana ne thea Victor umutabiata ona yutie kulo yomumo no nondo no tukomana ono mukomana ila nesothi kuyana atwa kijiji ngalunga nitukomana bebi ndo twakomanie nenye nondo wetu akomana ndenda akoneni akana kuongethia nyendi tha nondo nake ninamwekeie na na move on na nasia nondo bebi nda natumanie nasia ewe kana nyendi tha nondo ninamurelease yepyo na rosafi ya keke family na ndakaguenyeta ni nondo nake ninamwekeie na nolo na nengi nondo ni nolilo ni na move on teka ndia aulwa nditha ni thone ona Victor na bado kila kitauki keisi uko kila muthenya kila methena ni na move on na nae kana mwekea na nengi na namwe nangi na asia Ngai na mwathime yake ke musiongi o museo so ni wamwekeie piu kwanza ona ngakomana nake ona ndiona atondo na ilo kumukethia lakini wendenda akungethia tukomana nake sila kuya kando muthenya ungi na mukulia thina wiva akilia nyenda nda akonenya nde nyeni namwekeie kwanza piu amen na kwenye Ngai nombendete no nengete ngo ya kuwekea nye onoka ngosea with the time ina art lakini with the time mi usahau na nina forget na ninasahau na tukipatana kusalimia vizuri tunaendelea chocho nemesu Yesu no nengete amen amen mashabiki maito tolondo ni mutabisie umundi twe na mundu kwitwa Pauline na Pauline wetu edwa tuikuna story nake na story yake so touching so mashabiki maito no nendo mu request mashabiki maito ma diaspora mashabiki maito ma Kenya yonde mashabiki maito ma kondo kwika badokanio edabe mundu tona kwitha ayenda ututethe mashabiki maito tafadhali osa namba ya mundu kwitwa Pauline bau nitumike akareka screen yaito nikenda wese kwithia edabe mundu kwendo mu reach edabe mundu kwendo support Victor in any way mashabiki maito mwithe mu reach bau nikenda wese kwithia no twa mutethesia na tuimanya ni mutabasia akamba yani akamba twingo
twingo nene twingo ya lau so mashabiki maitu ethabe na any supporter na no wendo uthikuwa na Victor kana no wendo support ya Victor in any way number yenye yake ni twitha tumweke yabo katika screen ya itu nikenda wisa kwithia no mwa reach any time no ithia tukunite maundu nesa so mashabiki maitu nundo ni wa producer aimbia masani masemba so twendo mutie labau atuyasia mwe atunenga kwitha twithayo ni twitha tuikomana wiki okite the same place the same time na ningwitha ngumwete shabiki onge by the way kana mwini onge kana omweni waitu ola twitha tuimandani kana wisa kwithia by the way ni watu nenga story so tafadhali ndo subscribe account ni EKAI TUNEENE tuwate yani ebo ni kana wisa kwithia tukunite maundu nesa so mashabiki maitu nundu wa masa ni ndo muya may God bless you may God bless our Kamba nation bye bye